Satıldı mı? Kança gitti? 130 ha? 130 binge gitti. Ne olacak daima palcırat çıkıp getirecek. Bunda. Şu lay. Noşça palağının azarındayız. Tak. No 21.06 unasından başlayın. 98 yıl çıkarılgan bu 73 menen 26 45 19 деген номерларға çalasызlar. Bağız қанша екен тақсыр? 180. 180 ha? 180 min сом. Көріп отырсыздар. Байланыс бересіздер туғандарына. 180 min сом. 21.06 unası dal şunday. Так. Güzel oltağız. Tamamdır. 21.07 mi ne oldu? Tak. Tak. 07. Bağız kaç ekan aka? Kengіз. 230 ha? 230 min сом tuğanlar. 21.07. Tak, bunun telefon numaraları 74 ben 59 30 08'e çalıştılar 2011 yıl çıkarılgan. Akçası kança ekan akan Delfin'den. Pulu kança pulu? Akçası? 240. 240 ha? 240 min сом. Aynekleri, tonirovka ekan aldılar. Mına şunday. Sanfer var da артында aka. Sanfer var mı? Muska koybayız bir. Açı öyle koyun bir göreyle ha. 2010 eken. 72 menen 211 777 деген номерлар салыстыр. Ашылбайбы? Мына шундай 07 екен туғандар. Қап-қара. Аппақ мәскен бұл. Так. Аппақ мәскен да қара келді. Стрелта. Артта музыка шығып жатады уже. Істер жатады қолдар. Старт стоп екен шығар. Салонлары. Мына шын айтқандар. Мен видеоны тазым алып жүрер. 21.06 унасын көрсетейін. Так, 99 жылы шығарылған бұл. 57 менен 28.06 70. Sizde mi var? 200 be? 200 min сом екен bunun bağısı. 200 min сом. Salon таза. Çıkıyor, çekecek. Коробка 500 tutku екен aka. Yaxşı. Motor qancha deysiz? 0307. 0307 mi? Motor 0307 ekan. 200. Şunday aytqanlar. Dağı bir juguli. Nal жерде. Taqsir qancha pulu? 280 min сом so'rab olasiz. Так, 280 min сом. 703 bilen 65 18 84. Kemi bolot 280'den. Olacaklar, soracaklar. Salon cevap baka. Oldu. Hiç yaxşı değil. Ne oldu? Sizden buldu? 280 min ha? 280 bin ken bu. 2011 yılı çıkarılgan 72 min 93 96 63 tuğanlar. Oldu. Zavattan çıkan deydi. 06 kimden 06? 250 min deydi ha?
250 миң. 98 жылы чыгарылган бул 1.5. Так, 220 мен 003600. Инжектор да айткан 07 экен мотор. Инжектор да айткандар. Бunda bir görüңүздөр. Так, мынауның 07 шундай да бакар, таза серебристый делет. Пулу канча пулу? 2010 экен бул. Объем 1.5, 50 менен 016809 экен. Акчасы 280, а? 280. $280 миң сом тугандар. Савот. Канча экен пул ака? Канча ака? 300 бö? Таза экен. 300 миң. Суын пасайып турунчу. Болду ака. Мына 300 кене шумка да болуп тур. Караңыздар. Машина таза. Сон 07. Так, мына номерларга чаласыздар тугандар. Жылы 2011 бе? 10 бо? Мынаңызча? 11 экен. Буга канча сураласыз? Алда акчасы бирдей бе? 300 миң, а? Так, 59 менен 75-65 22 чаласыздар азыркы номерлар. Машина таза экен. Мынанын моторун бир көрүп коюңуздар тугандар. Мына. Топ таза экен. Ушундай 07-ни көрдүңүздөр беле. Эми мынаны бир көрсөтүп коеюн. Так. УАЗ Патриот турат мына жерде. Так, жол тандабыз. Пул канча экен акалар? 450, а? 450, а? 450 миң сом. Тугандар. 450 миң сом. 2007 жылы чыгарылган бул. Телефон номерлары 73 менен 2900 57-ге байланышат экенсиздер. Шундай. Охо, 06 кимден шока? Канча пулу? 150 миң, а? 150 миң. Мына дискаларды караңыздар. Өзүң көрүнөсүң, а? Та, карабы? Болду. Азыр. Салондору тугандар. Кайра жүргөн бул Ошто элеби? Аравандан ба? Шүгүл аравандан кен тугандар. 2000 жылы чыгарылган мына номерларга чаласыздар 990 менен 099013 тугандар. Бола турган канча болот таксыр? 130га ба? Кем боло эми? Жакшылап сүйлөшсөк. Жакшы. Краска кандай краска? Родной ба? Краска родной экен тугандар. Приора канча приора? 190 миң сом. 50 менен телефон номерлары 10 70 75 2007 жылы чыгарылган бул кара түстө. Приорадан абал жакшы экен, а? Мына жак улай экен өтүп коеюн. Мына салондор. Көрдүңүздөр. Ана номерларга байланыша беребиз да? Ошто эле болобу? Ошто. Канча болот мына туган болуп турганда? Жакшы экен приора. Анда 170 кыл бере алды. 170 түшпөйсүңбү ичине? Болбойбу? Алатыганда болсо түшпөй алабыз. Жакшы болсо, налиша болду. Кем болот тугандар, жакшылап көчөсүздөр. Анан бааны кыласыздар, анан аласыздар.